Assalamu alaikum rahmetullahi ve barakatuhu. Dobrodošli u 28. dio knjige Život Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmadija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom poštovanje prema siromašnim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uvijek brinuo da poboljša stanje siromašnih slojeva zajednice i da uzdigne njihov položaj u društvu. Jednom prilikom dok je sjedio sa svojim ashabima, dogodilo se da je prolazio neki bogat čovjek. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao jednog od svojih ashaba šta misli o njemu. On je odgovorio: on je imućan čovjek sa dobrim vezama. Ako bi tražio ruku djevojke za ženidbu, zahtjev bi bio blagonaklono uvažen. Ako bi posredovao ime bilo koga, njegovo posredovanje će biti primljeno. Kratko poslije toga prošao je drugi čovjek koji je izgledao siromašan i bez imetka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ispitivao istog ashaba šta misli o njemu. On je odgovorio: o Allahov vjerovjesniče, on je siromašan čovjek. Ako bi on tražio ruku djevojke za ženidbu, zahtjev ne bi bio blagonaklono primljen. I ako bi on posredovao u ime bilo koje osobe, njegovo posredovanje se ne bi uvažilo, iako bi nastojao s bilo s kim stupiti u razgovor. Nikakva mu pažnja ne bi bila posvećena. Čuvši ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: vrijednost ovog siromašnog čovjeka je mnogo veća od vrijednosti zlata dovoljnog da se ispuni cijeli svemir. Jedna siromašna muslimanka čistila je džamiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Poslanik je nije vidio u džamiji nekoliko dana i raspitivao se o njoj. Rečeno mu je da je umrla. On je rekao: zašto me niste obavijestili kad je umrla? Rado bi prisustvovao njenoj dženazi. I dodao: možda je vi niste smatrali vrijednom poštovanja zato što je bila siromašna. Ovo nije u redu. Odvedite me na njen mezar. Onda je otišao na njen mezar i učio dove za nju. Govorio je da ima ljudi sa zamršenom kosom, čija su tijela pokrivena prašinom i koji nisu srdačno primljeni od onih koji su imućni, ali su tako visoko vredovani od Boga da će, ako se zakunu Allahom, Allah ispuniti njihovu zakletvu. Jednom prilikom, dok su neki ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su bili oslobođeni robovi, sjedili zajedno, slučajno je prošao Ebu Sufjan. Ovi ashabi su ga, obraćajući mu se, posjetili na pobjedu koju je Bog dao islamu. Ebu Bekr radijallahu anhu je također čuo ovo i nije odobrio da poglavicu Kurejšija podsjećaju na njihovo poniženje i ukorio je ovu grupu ashaba. On je otišao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prenio mu ovaj događaj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Bekr, ja se bojim da si povrijedio osjećanja ovih Božjih robova. Ako to bude tako, Bog će biti ljut na tebe. Ebu Bekr se odmah vratio ovim ljudima i pitao: braćo moja, jeste li vi ljuti zbog onoga što sam ja rekao? Na to su oni odgovorili: mi nismo ljuti, naš brate, zbog onoga što si ti rekao. Neka ti Bog oprosti. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je insistirao da se siromašni ljudi poštuju i da se njihova osjećanja ne povrijede i da treba nastojati ispuniti njihove potrebe. On je također nastojao u njih usaditi osjećaj samopoštovanja i poučavao ih je da ne traže pomoć. Govorio je kako siromašan nije osoba koju zadovolji jedna ili dvije hurme ili jedan ili dva zalogaja. Siromašan je onaj koji ne prođe ni kroz koju teškoću,
a da ne traži. S druge strane je govorio da nikakva gozba ne može biti blagoslovljena ukoliko na nju nisu pozvani i siromašni ljudi. Ajša radijallahu anha prenosi da je jednom prilikom neka siromašna žena došla da je posjeti sa svoje dvije kćerke. Ajša radijallahu anha u to vrijeme nije imala ništa kod sebe osim jedne hurme koju je dala ženi. Žena je podijelila između svoje dvije kćerke i onda su otišle. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kući, Ajša radijallahu anha mu je to prenijela i on je rekao: ako siromašan čovjek ima kćeri i prema njima postupa obzirno, Bog će ga spasiti od kazne vatre. I dodao: Bog će dati džennet ovoj ženi zbog ovog postupka prema svojim kćerkama. Jednom prilikom mu je rečeno kako se jedan od njegovih ashaba, Sad, koji je bio bogat, hvalio svojoj poduzetnosti prema drugima. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo čuo, rekao je: neka nijedan čovjek ne zamišlja da su njegov imetak, položaj ili moć zbog njegovih vlastitih napora ili pothvata. To nije tako. Vaša moć, položaj i imetak svi su zarađeni kroz siromašne. Jedna od njegovih dova je bila: o Bože, učini me siromašnim dok sam živ i da ostanem siromašan kad umrem. I neka moje oživljenje na sudnjem danu bude u društvu siromašnih. Jednom prilikom je, dok je bio toplo vrijeme, prolazio ulicom i opazio vrlo siromašnog muslimana kako nosi težak teret s jednog mjesta na drugo. Bio je vrlo neugodan, a lice mu je bilo još više neprivlačno zbog teškog sloja znoja i prašine. Imao je snužan pogled. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je kradom prišao straga i kao što djeca nekad rade, ispružio ruke i prekrio njima oči radnika, očekujući da će pogađati ko je on. Čovjek je stavio ruke natrag i doticajući tijelo poslanika uvidio da je to bio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovatno je pretpostavio da niko drugi neće pokazati takvu prisnu ljubav prema čovjeku u takvom stanju. Bio je zadovoljan i ohrabren. Stisnuo se uz tijelo časnog poslanika i privukao ga uz sebe, trljajući svoje prašinom i znojem pokriveno tijelo o odjeću poslanika, želeći možda da vidi koliko će dugo poslanik biti voljan da mu ugađa. Poslanik se nastavio smijati i nije od njega tražio da prestane. Kad je čovjek bio potpuno sretan, poslanik mu je sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja imam roba, ima li i jednog kupca? Čovjek je shvatio da vjerovatno nije bilo nikoga na cijelom svijetu osim samog časnog poslanika ko bi bio u stanju vidjeti bilo kakvu vrijednost u njemu, i sa snužnim pogledom je odgovorio: o Allahov vjerovjesniče, nema nikog na ovom svijetu ko bi bio spreman da me kupi. Poslanik je rekao: ne smiješ to govoriti. Ti imaš veliku vrijednost u Božjim očima. Ne samo da je on lično bio pažljiv prema siromašnim, nego je neprestano opominjao druge da i oni budu takvi. Ebu Musa Ašari prenosi: ako bi siromašna osoba prišla časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nešto tražila, on bi rekao onima oko sebe: vi također trebate pomoći u njegovom zahtjevu tako da steknete zaslugu postajući saučesnici u unapređenju dobrog djela. Njegov cilj je bio na jednoj strani da u umovima ashaba stvori osjećaj želje da pomažu siromašnima, a s druge strane da umovi siromašnih spoznaju ljubav i
sažaljenje koje prema njima osjećaju njihova imućnija braća. शोर देके मोहम्मद के आस्ताने का मिजाज बदलेंगे हम इस नए जमाने Slijedi priča čuvanje imetka siromašnih. Kad je islam počeo donositi pobjede u većem dijelu Arabije, časni poslanik je često primao ogromnu količinu dobara i novca, koje bi odmah dijelio među onima koji su bili siromašni. Jednom prilikom mu je došla njegova kći Fatima i pokazujući mu ruke koje su postale žuljevite mljevenjem žita pomoću kamenja, tražila je da joj se dodijeli sluga da olakša njen rad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: Ja ću ti reći nešto što je veće vrijednosti od sluge. Kad budeš legla u krevet noću, trebaš izgovoriti Alhamdulillah, hvala Bogu, 33 puta i Subhanallah isto toliko puta i Allahu Ekber 34 puta. Ovo će ti puno više pomoći od posjedovanja sluge. Dok je dijelio novac jednom prilikom mu je dinar ispao iz ruke i otkotrljao se u stranu. Nakon što je završio sa raspodjelom, otišao je u džamiju i predvodio namaz. Njegova je praksa bila da ostane sjedeći kratko vrijeme poslije završetka namaza u spominjanju Boga i poslije toga da dadne ljudima priliku da mu priđu i postavljaju pitanja ili podnesu zahtjeve. Ovom prilikom, čim je namaz bio završen, ustao je i brzo otišao kući. Tražio je dinar koji je nedostajao i kad ga je našao, došao je natrag i dao ga siromašnoj osobi, objašnjavajući da mu je dinar ispao iz ruke u toku raspodjele novca i da mu je ova stvar sišla s uma, ali da se odjedanput sjetio dok je predvodio namaz i uznemirio se pri pomisli da će, ako umre prije nego što nađe dinar i dadne ga nekoj siromašnoj osobi, biti odgovoran za to pred Bogom. Iz tog je razloga napustio džamiju u takvoj žurbi da bi našao dinar. U svojoj brizi da u potpunosti sačuva imetak siromašnih i bijednih, otišao je tako daleko da postavi pravilo kako se njegovoj porodici ne treba davati nikakva sadaka, bojeći se da muslimani iz svoje ljubavi prema njima i predanosti prema njima ne bi vremenom učinili njegove potomke glavnim primaocima sadake i tako lišili siromašne i bijedne njihovog pripadajućeg dijela. Jednom prilikom je neko donio dosta hurmi i ponudio ih kao sadaku. Dogodilo se da je s poslanikom sjedio njegov unuk Imam Hasan, koji je tada imao samo 2,5 godine. On je uzeo jednu hurmu i stavio u usta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah stavio prst u dječja usta i izbacio hurmu iz njih, govoreći: Mi nemamo pravo na ovo pripada siromašnim među Božjim stvorenjima. Stigli smo do kraja i ovog videa, do narednog. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. किया जा